Apa banyo? Di mana dua lowongan kerja kini sebenarnya ko ya? Uy, lowongan situ rumah. Pak, saya mau melamar kerja, Pak. Sumindang sila, kabaw. Pandai kerja anggo. Lai, Pak. Tenang, awak tamatan S1, Pak. Mantap. S1 nyo. Kasi ko tukang SD ko kuma. Dali. Langsung kerja ay. Boring cili ang mama. Woi, angin ka minum sa kerja ang tuma. Ano yung kudo-kudo to ah? Iya, Pak. Kudo na yan. Ano to? A few moments later. Woi, kaya dia ano yung kudo-kudo tadi? Lah, Pak. Kasadawan na yan, Pak. Tengah yang mah tidak balik ke tidak. Mandang nila yan. Assalamualaikum. Oh iya, dari mana ni bang? Biasalah, pengen date, makan pensi. Oh iya, dia patang yang cewek dia bajak lo mah. Payah kalau di cewek lo nak. Itu, di sana ada tolak lo mah, pergi balai, mana lah? Ha, itu kadang payah wah dia. Cewek nama. Ketika suasana mulai mencair, ia justru berubah tingkah. Seolah ingin melampiaskan emosinya, dia menyerang ke Ujang. Siram. Wih, mengapa anak tu dia bagarah mah? Oh, yang bang. Oh, yang dek kata yang punya cewek mah. Wih, ini mesin sama yo. Sakit balik dan nak. Ayo. Santai yo. Ini ciri. Dia baru kena mana aku? Tidak boleh turun. Wah. Dia aku keluar tu. Oh. Lah. Keluar. I think there must be some mistake. It's been such a long time, Harry. I need to get my parole resolved. Apa dia anggo? Oh, belum ko. Aku nyubek dah mah. Cegak dah mah. Aku nyu sebut je kawan lama mah. Lupa ingatan gue ya. Aku panik kawan gue. Aku nyu sebut je kawan lama mah. Lupa ingatan gue ya. Hoi, baru payang. Iyo, pahi din nyo. Lah, tamat film, mah. Tu kamang lai. Pulang. Naik kau rumang tu. Uy, yun na.